Chung and Jung's television zone of Bomigoita turn you way aside do long buzang chuit na Jakuga 90 make to local daily newspaper the Tamelong Times the Ganfu Mail the Cham Khatni Imphal Valley based on paper the People's Chronicle tong Kabisume Cham Megoi na khang pain daw lo ni Cham tampat na ba mai gai khang thwal liu phok mai Manipur kho kadai suna Valley District nun kho phom nun re Education Institute nun kho sian nai lana kadung surara ba mai thiak hai nung mai suna protest kalon suna takai ba mai protest ai Coordination Committee on Disturbance Free Education John demand rate lang patonge. Imphal ko business na ba may naga menuntay mitay iroi iyek lo silu apun balub milal to member nun re gong la naga niu tong dukan tong signboard ko mitay miya hilaw ni na date na sa katup kwante. President Draupadi Murmu re dola nung dulong buzeng chuit na Chennai Sunday nung tay state chaku khang governor kathan appointment sudat kante Manipur state tong governor hai Lakshman Prasad Acharya re sudat punite. Prime Minister Narendra Modi hai August book ho Ukraine visit sulana President Volodymyr Zelensky ta ariu punite. Delhi ko nai mai kazantat mai Rouse IAS Coaching Academy ko IAS exam tha khang coaching laba mai candidate ka thum tai kanu tong Coaching Academy library kan di bang basement ko dui thum gutna thai kan thai. US presidential election campaign hai former president khani Republican candidate Donald Trump le ataw vice president khani Democratic candidate Kamala Harris kanai khoran na khembam the kazan that mai Canadian singer Bryan Adams tingkum reksruk na padai me pu hai India song city pungu ko world music tour changlon ko gong puniye kuma December ru nong northeast musical city Shillong ko perform supuniye Paris Olympic opening ceremony dulong buzang chui na charuk nung France tong kai dai Paris ko zimbang nai kan mai khotai Christian menun tong ning inthuk na khatni chakong sunaba mai manek tek tu last supper da sidui methia ko sukan mai tai kan di azu tong Christian community go condemn sukane Prime Minister Narendra Modi redola nai niti Ayog Governing Council meeting ko bampi lana ta kai kan mai khotai zero poverty to by to India menun lungsi mai akhat na sini naidan wa khang target sukhang sukane Prime Minister Narendra Modi ro Ukraine to National Day August 24 nung kazau ta khang suba mai khau hai Congress Party ro pian mak mai indau kane Manu Bakir ro Women's 10-meter air pistol event ko bronze medal ngam na India khang Paris Olympic ko rai liang mai suna medal Sunday nung tai la kan the Delhi Meeting Coordinating Committee ro Jantar Mantar New Delhi ko protest kaina Manipur latlu hai loizai khang central government ko jenghoi kan the Union Home Secretary Ajay Kumar Ballari Saturday, July 27th nung sa indau kan mai thailai na Central Reserve Police Force CRPF re Manipur ko law and order zausin ran good punite to na sakan the Manipur's Education Department bangko multitasking staff MTS exam 2016 late 2018 ko kazau lo mai candidate gan 26,000 receipt in protest dolanung Sunday ko tat kai na result katum melung ko sa indau pat khang demand sukan the Former US Song President Donald Trump re November 2024 ko tat kai ni ma US President election ko kamai re zau kau na White House ko dun da tong nai thai West Asia ko chu jang mai phungong da puni chuna sakan the Manipur ko Myanmar minun pagwang na bamai ka dai suda cookie chin minun ta Myanmar thang thauhan da bamai ta United Nations Human Rights Committee rina nu ni mak mai indau kan the Manipur tong Chief Minister N Biren Singh with central leaders nungoi ta Aru Megan ko N Biren ta masong leaders gaiti be zeng re Chief Minister kalai ni mai ra mitai bai me leader nun kalai ni mai lat bam hai mut kai bam the Lon Sakyu tang mai Governing Council meeting ka zau lokan mai tang Manipur tong Chief Minister Dong Thong Bam Biren rina Prime Minister Narendra Modi ta kalang suna Manipur tong lam kho pari ra kan the Karnataka Meitei Association Relang na Bangalore ko Sunday nung tay Manipur tong latlu pat abam mai hai intek nu khang action la thau tho tuna protest ta kai kan the Nishikasai Japan ko linglo kan mai Mahatma Gandhi tong statue hai Japan le India ka ko friendship tong symbol supudite tuna Japan's Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs Mahashiro Kumaru roi Sunday nai sakan the Khamasina mai goi na khang ting nai tong lam ni pain daw lo ne asai dui long bu zeng chui na chaku ga nai ti mi tong chek mi tong cheng hai 28 degrees Celsius to 21 degrees Celsius nai na ba me nai mi rina 4:43 am to 6:03 pm nai na ba me athon dui long bu zeng tam ru tong chek mi tong cheng hai 29 degrees Celsius to 20 degrees Celsius nai na ba me asai tuang ga bisu me cham thu hau khre nga lo the zaw na ba mai goi ta thon ku the